Napakain saka. Chong, chơi cái chong, tại sao cả? Iya kado lah pak. Bữa mai chong, ya napakain saka. Boh, cila song akan jong, berceni ada. Boleh pak, kelepah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somagodi an adai fardi sahri Ramadana tadi sanati fardolillahi ta'ala. Amin. Mek gelar apa lagu kau dia? Ngonde jalbi no, pal positif tak pas lagu deh. Chưa cả chồng tak chưa gaya lah. Ya sampai oleh ngake. Chồng tak chưa Oke kok ceng ngelar pas semua hidung melolo. Dengar apa? Seri beda pak. Ya ibadah. Can siapa kaki jong? Giờ mà kakek, mun sona bang ngomong orang tua, macam apa kah? Giờ nak kana. Sing ketawa pasaan di story ka kana. Pecah tadi setan. Hari ini pun saya rasa nggak ada telepon. Loh, beri masep. Berbung kejal. Ya aku juga tedung. Malah ko te dung rolo. Dan nara palo kampol. Ya den tayo nopal ria. Aduh, positif ya lah. Gila kau disalah. Pak, saya kau antara main. Main ada macam, ya nama nah ngagi ya. Kibah tak gelak apa asa? Mata kereta kelar pak. Iya, singa kau kambu ya. Asyap lo guna apa safal. Ijal, munasib guna kikirin bibawan. Tamu nong ko bigake, macet langganan. Jadi ya, singan ga kesehatan fal. Songgun mun iman kok gelar aja. Tapi meron buk. Cuma ga kefal, laba da boy.
Derem yo. Sekira nasib marin mukil. Gampang urusan je lah. Pecan kok. Oke lah. Iya bang dateng lah Jal. Iya bal. Sip. Ari. Kelak lah kawan. Iya, nanti kaki ya gitu. Sambil anu apa? Kianas panas ngajak ngompol. Cila tahu bahasaan. Ya nja. Ngambung ke dah lah kon na. Tamu bol kombol lah. Iya teng kan? Kaki apa bahasa sih? Iya pal. Sing kau minta apa segigi lebih bapak. Enggak kejal. Ada. Manggang kok ya. Ya nje. Bulan tahun beri kaki tak teman apa saja. Cepat dah kibi tahun beri sep. Rijal selam benih Rijal sedia. Masa. Ate. Dah tadi nak lu sekecek. Demak ala jal. Siang kok ki guru depak. Berdepan kau sekecek. Main beli boleh. Oh, iyalah. Ba. Apa Jan? Untuk es lah. Tak apa sekali Jan. Cila tulin aja punya omong. Berapa pak? Lemai Bu Jan. Catat peraja. Jal berjing ya. Celaka sudah tak apa sah autang. Ambung kuasa masa dia. Tak apa sekagejal. Tak kelar Kosep. Palang gelak ngucap apa sah. Enggak kebal. Lupa engko tak sahur sep. Jadi tak apa lagi kak kebal. Jadi rumah boleh. Mayu pas enum sep. Lara kah sakro-sakring apa sah. Cuk kun sekalian. Ambil pasangan ki lanceng. Njo, toko temu bapak. Patem lagi kelambi telasan kok. Jula mayu ah. Wak bong sepe. Kuh, makanan nyaman. Positif tak kelar ya. Dinera ambu, jagun sekalian. Samping ada orang. Ambu kan tenaga. Cok mangkan kak kita di setan minum es man nyaman. Yudin, macam meram be. Mayu pas gerep. Mak kata kacau. Lu ingin tak nak? Ada sama sejong. Tanya-tanyaan mai pak tujuh. Seko mulai kado sep. Demak ayah kita tak ada.
Kenyang lah Jong. Kenyang lah. Bah, mak kaget pak. Ari ya. Go. Mau neneng ngocah bahasa. Tinggi man menyaman. Mau tahu tadi itu sah. Mulai. Bah, ara apa jekus, teret. Ari dak. Kila pamit amain nah. Depan nentukan buah basah. Mati kita. Badan nak gelukus. Bareng bisa apa jekus? Ya kau dak. Nopal bi ari jalla. Aduh, celaka. Cek lah tahu tak teman pasah. Ki ke kanca. Jarang gulai paksa bicara catat. Benih ngaji senyaman kanca com. Tadi ceretan kanca nyong ke aki ke barang secuba. Berdesalah sitong hadis. Al-wahdatu khairum min jalisis su. Katibi dia lebih bagus. Katempang apa orang orang secuba. Le, bener jitat. Kanjan coba kapi. Ada saya kena ya bos. Bah, ampuh lu. Benih coba muan nakus. Bah, tengah coba apa nih tat? Ni coba kelakon. Bener pada caan dia. Mun ebek to pasaan, bagian tan setan dia. Etale Tapi mun setan nyerupai manusia, kempangi ketela.